sababu wakati mwingi tunaishi maisha ya sisi. Hatuishi sisi. Sisi wenyewe au mimi. Tunaishi kundi. Wakati tunapoingia kanisani, tunaona tuko wengi, tuko na kile kijasho, tunafurahia, tunaona ya kuwa tuko sawa. Lakini Biblia inasema anakuja juu ya kila mtu mmoja kwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hautasema huyu ni ndugu yangu, huyu ni mzazi wangu, huyu ni rafiki yangu. Juu mara nyingi tumeharibika juu ya marafiki. Tumepoteza uhusiano wetu na Mungu kwa sababu ya watu. Tumekuwa watu ambao hatueleweki kwa sababu naona mbona fulani anafanya hiki, mbona fulani anafanya hiki. Huyu ni mchungaji lakini mbona anafanyaga maisha mabaya? Kama ni mchungaji anaweza fanya hivi, mimi sinaweza fanya vile. Acha nikuambie, mchungaji ni mtu ambaye hatahukumiwa na yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja atahukumiwa kulingana na kile alichofanya.